bukia teni 15 mawang bua pan menit March 2024 de ngoi ya dalak hayang teman fai ngau binyu Ükempa chinma teman ayen ngohnang hayang hadu taidam ayong ma teman yop betan bukia speaker ba aniu teman fai camp director aniu yin ba adam ngohnang aniu hadu taidam lili kong kimbu awang mubu akim dengoye nam no bui dalak jinese taidam maidam pick up ha ngohnang aniu yop nok lepie lokalai bu bui lak jingne yop kimbu mchampong lak jinese counselors lan ngohnang togam hadu taidam lili teman tim yang mukia capai mi jasa bui dalak hadu some pai ngokbu teman fai konyoba si holak togam atau atama sing ngoknok hayang ba atama yising bongolak hai anau teman fai ngau dai wande cheng teman mai sing yang ngok kama ni mongda saong se teman chai lak sa ting lak ngohnang. On behalf of Konyak Baptist Church Mon members yade ahigina thaka mohan speaker revival event garni matanisna Reverend L among pom tai aro dialogue de aha sadi ekchun Mr. Chingyi and then camp director teman bai paje Chingpai apnan ke welcome gurinalo yase aro yede ahigina thaka church members kan akide apnan laga face to ek part dikhai debu karni nijor boha jaga da ek par khara guru karni request kori ase ya amai manginang ya teman pai konyoba ngohnang ya please sit down Chingbai amai ngohnang okay sit down teman pai doma camp revival camp speaker ia Reverend Among setamana nyekpu oklak hayang asa ia missionary at large ministry gejo hadau ki nginang maabu jingnase ia alana yichi hayang boy teman fai konyongole ya pai bu pai ngohnang ia teman kibu association Pom Baptist Christian Association ma executive secretary na wangpiang pan ngoyang bu kadang ngohnang hayang ia theological studies MTH Master of Theology nyau yang pai secular studies ma MA in philosophy ya yang pai Pom Bible both New Testament and Old Testament lip ngai bu sa chuan ngok bu Pom Hemnel hem lip ngai yang ge sinang hayang Inok New Yong theology nyau yang pai New Yong cha hayang signal pusti signal Pom Baptist Church Timabur ma associate pastor na ngohnang hayang Pom Sokolan Yoma first lady to be ordained togama Inok New Yonga Reverend Samlen Seminbu ordain New Yong hayang Pom Association ma Soko Yoma awangba ngohnang hayang kawang mohimana Inok te hayimlan nausi ja nauya ni pa ngohnang hayang nauya Yoma akemnyu sa UTC ma PhD studies ma ngohnang hayang nauya ja nausi imnia jingnu degi hayang government employed namyang ngohnang noksai koma pangchim yi koma ministry yi koma yongbu experience hayang Bible yong acquainted namyang Bible ba konyo ba tumandang na pay ngohnang tau jena teman jingna sa yongbu hibak amay ngohnang anyo hadam teman fai
Chano Chingne, ia Christian Education Director, Form Baptist Church Timabol Mabungonang, Tau Jingne, teman pai umbu. Children Ministry mamong pabu kadaja, teman pai umonang, mungmayanang. Ani teman pai pajai jingpai, Evangelist kebe bibi ngonang, hayang mabu singok lak hayang atamaman singbo ngonok, yang ia jingpoi pumenok mabu, hayang inok nyuyongo theology nyau pai, hayam nyi ngonang, aniu pangcim service tu yang pai ma, teneng wang biang wok sibu bangonang, mon wan kon pumenok lancing na, pangcim ma, pumenok landa pautik lak cing na se cluster in charge panang, tenyi ia teman mon wan kon cluster in charge ngonang, revival ma camp director na i pai ngonang, iyo teman mong maya poni yanang. Temana iman pai buda mong maya poni yalak. Aniu taidam maidam pekengok bulan counselors lan lokalai welak lan iman kong kembodo saudan demu. Numan de yonga menyong fa mong mai danang. Kawanga numan le pukia. Taidam lili ma yonga maya we dai glaksa ating lakpo ayong onang. To kema tuman jam-jam kaima part pa bulan numan part jalak lan si ho yengo hayang botuman pai ngok bu tinyi revival mo bu yin balan hayang speakers camp speaker hayang teman pai bu guest yin baca iman lim si ho damnang iman welcome namyang teman pumenok members lan jam yong ha. We would like to welcome 3 of you into our midst and pray that God will use this event to make a special time of coming back to the Lord for many of us. Teman iman pon ya yak pakok ya you. Tau yop bag yak ni. Achau ba ata ba yongwan ba kawang nang da yop atan bu ki hadau revival taidam saji tuman yak mangonang hayang hadau taidam chona da lak jingne achau ba kawang nang yak ta phana fa boy. Hayang sa ma pa ya taidam ngok bulana taidam cha pai ma cha se we da lak awang mo bu akem dong ye ko nyu ba we yang camp director bu yang kawang nang chonya hayang nang chon bu ya ha chao angan wong phang ma to mana do ba revival taidam ya ning se wang nang kawang nang yak ta phan fa yup nang tolana so pa nang mong ye amen shot ke taidam ngok bu ki cha pai ma cha se we da lak jina ibang pana. Hallelujah. Praise the Lord. Kau ngau jak egening. Isaiah 65 verse 22 to 24. Iman ling budu so wa okpu ngelak. Hayang iman hayim lana lima bu yahaulak. Ngui galak hibak kongembu jingna tawa iman hayim lande mui malak imana yopu manso ba ngwan de mu tawa iman yopu de jalak taw yop kening wangdang katok sedang menok pun ubini ba jauh ba yen kawang ye bak en ya san sanang mui man dam nang de lak menyong pa woi haro tini hangi ba kebe sem revel kemme yendu hado banyu chingma revel taidam welak tina privilege nyu ching cha phatam naki sado we dining yen ma yewang yung ibu yok yasam ase nang chaile dam ma nang chao ya hang mong tu ki ngaw we ok lang na yen nang yom phao se wangdang en ko phan bayam nang ke ham ba ase ba nang mong yo amen otar speak kuri daga mar speaker Reverend L. Among Fom, missionary at large. Camp Director, Paje Chungpai, Evangelist KBBB, Cluster in charge. Anyo, teman
ke be sem yomba moi bu adoma grace adam yang bu gracean katalan ocean oyan hada ba revival kuem de moi him an taulak isi ma yo yan ling yelak sa ocean oyan dia harwa khamjing da pai ok tege chairperson min ma moi lan da mong ma ya pone ya bu awang na hadong awlan chai dam nang awang ba khai heading important new to wa cha ma hadu ke tia tuman chuan dialog tai dem ag highlight dem yang au kaneng Konyak Baptist Church Mon revival tai dem sponsored by Prayer Bureau Ministry Akung Akianyu Akim Bachin ma teman ayan ngohnang 2 Timothy 3:1-5 Sai bu speaker na Reverend L among form missionary at large hadau sa teman pas ba kebesin pas ba yong hau debu sa ngohnang anyo lak pe kem director na sa teman yong hau bu aru pai chi chengpai ngolak ano counselor na aru kebesin bulan mu le yang voi dalak anyo yutlan adu ke nam nolak sinai hem nolak sinio adu teman kung mo bumu le ngohnang moilan jine yelak pai yopuma jamha sa tawangi okpu experience ngau jasa tuyung wang man ta ba to chai hunang hadoma anye ni yut nalan hem lok wan da ming mu lok nga cha yengolak anu ya ka si tui leng nang hadau he bang ma tau khem hem lok wan ni ong hong le bu phai si da ngai fa mik vem yang lok lak tau khem kan dang lak chinai yut anye ni yut nalan hadau ngau tam nang nga cha to mik mu lok kun meng ma anu ya ka chinang tui leng nang sa au taman tui kun ma nong ma bu da hadu kia anu ya ka si pok tui da hau da bu ma ngai nang tu bu yang ngai lak chinai moi lan na anye ni yut nalan kan tingge si bu hadu sautan ngau hadu edam nang anu ya lak pa testam ne mum kita te anu sa counselor lan ok pusin na hadu anu awong moi lan na tai ngok kayo se ya lak pa hadu edam nang Satia, teman cuan tai lak tai dem, cahak yau kan? Teman hem lok ok pusin lok tu bukai, hem jam lok yang olak, tai dem dan yang tai lak, oke ya? Tiada teman cuan lak tai dem, aduk yau nang, 15 days March 2024, hat ngaya yom nok, hebak 4 p.m. Akung wailak, pajai palang, jaklom. Tadi nomor jama. Tai siang ngau elak, game director. Number 2 ma, hem lok lak, wagem wak, yopu committee, in charge, chairman and secretary. Ano number 5 ma, konyak lak, speaker setia, teman cuan talak, tai dem hadok ngohnang. Oke sa, teman awang na, jam si yopu hebak jaya hunang, teman tai dem lili cuan talak sing na. Sa teman muila na cham se anu ya kasi chang yoblak anu sam dang teman hang hian tai dem ling ta lakai hadau lili kawang ya ok pungina tem pau se teman muila na mong pha ada man yum anu ya kasi chang hang ja over revival kem we hadawan kasi cham lu ya pok nang tau khe hadau kasi naw tam lang na teman na tôi ko wang bu chali le teman muila cham se yo pu he bak ya honang tau khe muila cham se 요요 문제 좀 자면 용하 막 가라 그러고 사단 계단은 firstly 그로 프랍나 그래 야 몰란 잠자는 약가시 장아 사부 타이름 가왕 약도 반파 그만 몰란 잠자 요 배박이야 요바 할렐루야 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 왕당 가왕 낭내 야락 몸이 좀 파부이 사도만에 내가 전에 욕을 한번 다이닝 여러분 요즘 많이 약가시 또 일락 nama cahaya teman mana kau anyere atau mana kau kem sama aku mengene hang sila teman tanah kau ya baik mana kau ada teman menang kai kau dengan tempat anu ya kasih nau ni tempat nama cahaya teman kai oh haleluya sikit kawang
hado teman istiqam waibu anu hado mai mana hado yuan bakau hado yang tarik anu konsulan hado merk presiden bola hado yang orang bola tu ini yang atas Maya ilakna, wito ilak tayo yung maya ilakna, yam ok mo yang lai ilakna, man bulan tang nang kay, ano ba nyujung manuya kasi jangan tayang nang cawak kuya tanga mo tuh mikti siwa buhong limong may upay, hang ibang ngau kek janoy, jajang katok amyang ni yay ni dambe, katok ayaw lang tayo yang aliak ambay liak po, katok tayo jangan amyang dambe hose, ano ya kasi jangan lingat cawak tuh sa nang cawak panba, Jisu Kristus may nang hayang buta si uba nang mungay yaw. Amen. Saat timbadan lagi na, atau batai di mengubukia, tai singa wilak, game director, atau so yang baik mah, hemlok lagi na yubut kata atamu nang tahu ya, atau next mah hemlok lagi na, paje atuan hai, nyaiwang, immediate timbadan lagi na saya hepak, immediate timbadan lagi na ngau saudan ngau edam nang saya. Ada matai dem ngobukia, tai singau elak cina game director bara hebak padam nang. Mulanda anmai, Krista matua, isi tebu teman bay, tiap bukan waipa, yang nyumba, yang game speaker, yang pemanok shooting. Jam cubusan balan, susuan yulan, aniu jam tabu kesana melan. Teman hebak lau teman jepatan bu, hado tadam jenis March 15 to 17 teman hado revival game nyalak teman. Hebak lau kawang dah tadam jenis aniu teman bay konyoba jenis teman jepatan yang ki, kawang hebak amai ayen mai memantam bu jenis teman melan kawang pada menyong bahak. Yang tiang wang yang teman hado tadam contoh yang teman gemya hatnya ya mangu teman hado tadam yong mai ya orang leh teman atau tadam teman atau jingyuma atau jilama tadam dah pokok nobu hangon yusibu yang elak cina teman bulan atau tadam yong maya solelak cina saya teman bulan lagi mong jang maju petan kayu saya atau ngau item lagi tadam jang atam jang tadam yungon ok atau kai atam atau tadam jang item nang teman be service ngohnang tiawang yang teman be tia ngaya anu hibya saya teman tadam service ngohnang anu timing teman bay tia jemu gemuk tia teman bay konda lim athama kongyang gi anu konda belim service kongyang gi to kai tia ngaya hibya same timing talak evening service teman bay tia hang jem konda lim atham konglak konda alim tu kong belim tu kong wang talak anu nam linga teman bay konda pen konglak anu pen athama to ki service wang talak to kai tadam yak mayinang balan jing hado timing jang hado item langgi takatan balan Yupum omdak dinasa bayi ulang ngau menggama teman hado service sipang mejibat teman service choyanga teman bayi hadam konsulan teman yublak dakoi tak tin balan yupum omdak dinasa bayi ulang ngau menggama teman tu tangai teman konsulan teman yupanan teman jina teman yup jamlak anu atamja bayi ulang physically bayi ulang ngau abuyo iman jina teman yupun jamlak teman iman menyanya nga iman panok dakoi tak tin balan atam ngau abuyo hadang ngau itam nangi revival la teman ngau ichi revival la mi sohinga ngohnang no lepo ni se mengha yibu taida yibu ayena menga yibu hami hangongo hado yakjing ma yichi hengbo ni se leja yang mengha yang alana menga yibu ni se no revive na mengbu transform na mengbu jika ma ni se restore na menga yibu hado ibu ngohnang to revival la temana pemenang ma teman abang buru teman ya buki revival activities tali ya pemenang ma tadam cai cuan babu revival activities tali ya jika ma teman tradition tali ya teman aga boleh ji yang hado tadam ba hado revival teman jinda lejelak lenga yibu hado tadam ayong jangwanang teman bai pemenok yong sangyak bu bai teman bai man bai yong teman bai jingja ma lembu teman bai kawang kada teman hado ya bai ngonang teman da kau ngau uin lak kinese atau teman ada revival teman ai bumen lok ya hem bumi mo hong ko ya pe bu ngang ya lak hada balam boleh sek hado yechi heng boy hado hipak ajing na alo talaya no nang yupi talaya yupi talaya heng boy teman lok sa hado revival ma teman lok sa hada fokus menga to hang ngon ngi nang hang ngon ngi teman lok sa hang ngon ngi alo mi nang yupi ba nang yupi nyu hado piang yu de lai
yang hado revival lah teman-teman jenis mohiman bu revival teman hado men lagi yang hado yum loka teman be mo hong bu kia am kan masuk tak asik lak iji sahaba nyujing wang man ngonang kara haja ngoi solak ma bu hado nyujing teman be sao akeng manginang teman be tau kai tia hang sin ka dalam be oktigi teman be hado revival dah yo ngomong bayanang tau kai tada manso kimbarung gosen manu tau kia pelak jinan mandu hado itam nang ani atam jah ye pai bulan teman yubi jing chamba ngoya bo iman dah dai ngau yang konya ba mai pai ngonang jah kau ngau chalak jinase tau ki iman du nan beng yang moi lan hado tadem de pai ge yo se hado itam nengi tau ko hipak amai ayen mai tau okpu jina teman bulan kau pada minyang bu pha ani yo sa yang bu kia tiamong yang hado tadem chon tawan de hado jingyu hado jila kau nang yom pha yang moi man bu revival nang meng tem phao se tan bulan kau de yupu bai hado tadem ya ong hao se teman bai tai se ngau lia hado itam nang kau tan bulan moi man pha Haleluya. Sa isi debu chongba camp director speaker ane nyumba mandang wang yang kebisiam kada melan hemlok soma hadokia kawang sagi hadokia ngawunang daukai wala ne yong maya kandeng hadokia changu ngokayo sa do chane damnang number 1 point ma awang na taning bu wang piang ma hado kebisiam members lan noksa nga hadokia natan suko hado ke divorce ne menglak kuba sarana hado te mongonang bu tau kai kan ding ngoyau sa awang na do chai dan damnang hado noksa nga mongma kawang sausan ba noksa o i o mongonang bu hado jingna yo pumak wong nang ya o sa awang na do chai dan damnang second point ma jokai mok bu haing bu noksalan ma tuelang lak anio ngailak ngonang bu tau kai kan ding ya sa do chai dan damnang third point ma ne Yulande anio yoonga kubasarana iman suicide ne myangdam lakchina anio iman life myangdam lakchina anio iman yaidam lakchina yoonga te mongonang bu hadaw jingna yulano kanding bu fai hadaw kia yo pumabong nang ya o sa hadaw chane damnang sa tumni loklak hemana kames konang yen balan ngo tu phai ma tumi alang na meng ya poi kawang mikti siwa tambu ma alang ana inang kaima nakamas hemcha lokuning harawe ma sa mongdam yang yonga harawe hem lokchang loka kawang songda laibu harawe hem changonang kayu tak nang sisine mang mujina hayang boy numano harawe kia pierne mang gai ane teman moila na singgua Peter o hibak chama yonga kawang siso ma pobu kata chane ngoyang ki hayang boy i amyang chanyang obe iya kawang siso da lai ya boy ide kawang asip si haudam yang ki hayang boy Judas Kerot iya pau ya boy amyang ye chan be i ning ning pak ma chote libu tamanang inang hadau ki ye jibe teman hangsina pau yang pe nyang kawang si so mo ya boy dening mabu revival mandanga kawang song le teman jokai mo pu hayang kawang ye sing yang ngo ya boy map yu yang teman hadau revival malai ye kama nang hayang atau ya hayen ni tamlak ngonang bu sa hadau chana tamnang halo
trai đi bi môi kê ande raja kapra dekhai devi prabhu amnar lakarasta ahia se isor moy morom kuribi paprasta to charimo isor moy lobo o daimon dirakibo isor la kamoro ahia se isor moy morom kuribi paprasta to charimo isor moy lobo o daimon dirakibo isor la kamoro o daimon dirakibo isor la kamoro. Thank you. Thank you. Mong maya nang. Teman kem director bagai hangi ba wong pon meang bu. Important sekali hangi ba hang bu nyau beli ngau tam yang ke. Mong maya nang anu yalak pa daw. Teman muilan sing okol na nakamis mi yung maya. Anu atau lenggo se muilan maya sing nang nakamis se muilan maya sing nang atau teman ke bisema daw kaya hangi ba ngau melok tam yang ke mong maya nang kawang anya na mui mansi. Sao yalak pa daw ma. Item number 2. Hemlock Lak Wagem Ward Yopu Committee in charge chairman and secretary sa Wagem Ward Yopu Committee lan jengna sa hebak ebatam nang.
mong mai anang tai de mong hama phabu ki e ye nok sam tu so bong ya badoli li ang tau yang a yong mai bu ngau me ka bai ve ingu mai phai lo ka tambu wa ge mar yopu kumude mong mai anang kaung anye ne naman en tu so moi man chi sa tai de mu le ya sa tuman speaker ba kau ngau elang no dau khe i de pone ya pone tuman ke be se pang yo moi lan cham se yong ya damar speaker lo time je se
Please be seated. Yade Amar Akong Goiba, Aro Amar Reverend Moba, Pastor, Aro Church de Alak Department de Kiman full-time staff kan ase, Aro Tikon board ase, African sob ke Kushi boy to China ideas, Aro Yade, especially prayer warrior, Edo ministry de Takakan, Abanikan, KBPC, thanks the idea ekta China ideas, Aro Yade, Kiman Chun Isor Logot Pisas Kora, Pisasi Manokan Ahagan Ase, Abanikan sob kebi Kushi hua Edo China ideas, Aro Pratham de, Ami Aro, Ami Laga Church, Signal Home Baptist Church, Brother Salam China ideas, Aro Ami Logo de ekta Christian Education Director, Mr. Chengyi Taibi, Tujun Timawar Take Olobe Alak Church Pra, Aro Hitu Church Prabi, Isor Namdi, Salam, Hitu Sob, Abinikan China ideas. Ami Timawar de Puhigana Taka de, Dr. Bongdo Taibra Ami ge phone Madisa. The phone Ami Utaise Utadande, Abenedo Reverend Among Nagi, and the Gahudisa. Hoido, Reverend Among us. Kiba Kamase, because Ami Kiba Torgar, Goblease, and the God and the Kiase, Hangi Gong Bongobu, say Toki, Tongshi with the revival, Yalangonambu, revival Loblese, Dukani, Abenila time, Dukinako, and all goes. It was my good day. Ano kasi ado KBCM de lobo ano ka ba ito church to ekdam first be no boy labi mo ekbar ahay kana isol ka kotha koi kana chaisuro ano ka kotha korina prathana de modot kori thakibo kinika kau pi kinika thakibo situation ki hobo na jane olbi isol logode prathana korina thakibo koi kana ani ka program ponai kana achido ahay kana lokwa kone Abenikan sob ke Kushiwa Edu Ekta China ideas, especially prayer warrior ministry kan. Yade Kiman Chun Dr. Pongdobra Loikana members kan ase Abenikan ke Pishi thanks to Edu Ekta China ideas. Ami Monde Ola Saldo Ahanai Olebi Moi Honado Edu Kibi Sembra Church the ekdam tangor, ekdam phal, sundur, ponase, anikai hunisa. Aro itu Asia Minor the sopra tangor church ase, perle anika hona time de, aya. Itu church tu sabole monaso, anikai monde tu phabingna thakisa. Holibe achido pahar de sano phito de aigna isol ka kotha ko bole. Itu isol ba itu homoi dia kone. Isol loga pishi thanks to the ekta China idea se. Ame next time de eko nokobo lebe yade achi yade ahado. Dusra ekdam alak jati khan usorde ahan hoy lebe nichor mano usorde nichor pai ko kai usorde ahigana anika eten kora aro abine khan Usorde isolaga kotha kobole time pakane beshi thanks to you ekta China idea se aro ami khushi ba ekta ro moi Bible translation khatam hoigana hobole time de isobra ami ge kanabi translate korbi ami ge nega kose eto 400 something moi poem kotha de original ba sob kanabi translate korise aro ite do poem manokan ke Moi stamp notation be in original halidibo aniga kose. Olebe itu halibole time de moi kinika halibo good pra ki software logina halibo itu pishi mondok form kan kin nugo olebe moi kinika koribo aniga mondok paigana thaga time de prathana kori thaga time de ami itu software to take by jasa. Itu charshal Logana kana 400 something to in original panagana aro hitu kotha kan sob halegana ulai disha aro anika thaka homode ami
Nijor manukan ama especially in bio manukan ami ge yat ahai jaise edu time de pangjim de thaga konoba khan ge especially reference dolong logobe kotha korina ami eneka bonai kana so edu karne abeni kan be help lagile do ami ge kobi ami ki bonase du software pura didibo anega koi dise edu brai moi aro yade pang monde ekbar aha time de pangjim isab khan bra ami lok pa bole aha time de ama ambe enega kuri bole mon aso abeni ki sapra hohai kori dibo edu kori dibina ko time de ami ready ase ami ki software bonase pura didibo ko gana pangjim logode du disa edu PC kanado ami ki bonase du logode aro konyak kotha haligina kismando abenigan ni jorbi bonase du software bra olebe PC kanado ami ki bonai disi du abenigan konyak kotha form laga kotha hadaigana konyak laga kotha haligina bonai dia itu ami PC khusibai khordebe konyak laga kana kitab bi ase aro bible bi ase ami laga khorde aro khemnyongan khalokbe du tise sangdam khan logode itu be ti bole hotauti kurse takanto staff nutrition noy olebe tonic solvai olai gana chulai gana thaka karne takhan gedo eku koi de na olebe abar konyak pangjim logode aro khemnyonga logode tia itu be pishi khushi pa ami olap amar nijor manukhan ke help koribole paria itu ekta chanai dia ja Konyak aro mondo ami karone pishi amar family karone pishi ashirbat hoise moi wakjeng de class 10 de purise aro mon center very metric pass hoikana jaise de aro amar phai do mon de aigana kam paise police department mai gibe yate paise edu very pishi amar family karone do ekdam ashirbat tangor asebele tu poila edu chanai diase achidak ami aro ami laga mai gitu chundu isor kam kurina achidak anika kuria je tai bi signal from baptist church the woman pastor hogna pishi sal jayase edu ekta abenikan kechanai diasa ami isor laga kotha ekta puribo edu bisoti magan isor laga kotha share korbo Matthew chapter 13 verses 1 to 5. Moi konyak kotha de buribode. Tau hebang me kata atam tau me ngohnang ke. Awe Galilean iman kawang de tobu phai ngowang de pilate toi toba cheng jisu de e jisu iman de chan e tolan Galilean hake tui bua alo Galilean pai iman anu shemeng se ngobu jengne se namane ibu ongnang ga yiche tawe namande inang namane naman monglepe anolam mebu yechele ma naman ase iman ki lilak Yechema silom me longnok toye tabu iman pen me tet ngoibu hange tenange taulana Jerusalem me ngobu katalan asai phe semengbu jingne se namane tenanga yichi tawe namande inang namane iman monglebe yichele ma Naman asay iman libu ki lilak. Pratana Guru. Dear God, our loving Heavenly Father, we do thank you for this precious time that you have given to each and every one of us. As we meditate together from your word, you inspire each and every one of us. You use my life so that the people gathered here may be blessed by your word. We commit our lives and activities into your mighty hand. In Jesus' precious name we pray. Amen. Achi rati ngoi amakan usor de ko bole phabana ekta to the repentance from sin
pa pra mon khorai gana aha ta anomobu mong lepo chuni ba chunang khak theka sino na moi pom khodabe hali dibote kedia actual mano in a person's salvation experience such as conversion, justification, adoption as son, regeneration, union with Christ, writing one's name in the Lamb's Book of Life, sealing with the Holy Spirit, and sanctification. Ito English na ambi pishi ito ko ito sa. Action mano kitia. Ito salvation do. Nakamiste asamiste paritran ko ito salvation do. Yinibo paritran. Ito do experience hobole jabo ito taimde. Action mano do nicho laka mon korai. Aro justification pai. Konyak kota de ting tambo justification itu pai. Aro adoption yoi hane yabu. Alo aha habo yoi hane yabu. The adoption and regeneration. Nutun nishna ponai dia. Aro union with Christ. Christ alokon mun miligna cha. Aro mir baca laga jiwan kitab. Nye aha ayin lai dep me min nyangbu nyanbu the mir baca laga jiwan kitab te naam likhya aro pavitra an mabra hitu mano logo de mohor lagai de to phusang tapna na phusang tappu the pavitra an mabra he sil mari de Actual mano kita isor chani kina ahai. Itu time de same time de actual mano ke purpose sobra sop itu kore de pra mangan chani tiasa. Aro itu do chronological order de ekta pichite ekta pichite ekta ek mona pichite ekta ek din pichite ekta anaga no hoy. Holabe same time de kitia apne jisu ke lobo itu time de everything happens simultaneously. Ek time de sob and ka olai chai bole magan itu Bible de tikhiase. Khali the sanctification alone is act at the same time a process. Itu sanctification ki sabha sabi kurigna thake. Itu time de kora kam ekta aro itu continue hobolage process. Itu magan janiase. Itu kane achirati yete Action mano mon khoragena ahai bolo to kiman important ase itu amagan sabo kita amagan Old Testament de sabo itu time de itu power patikan hibalan power pati hibalan sunanga hibalan erong bo to power patikan probi American mon khorabi de American mon khorabi koi kana prachar korai do amagan Old Testament de dikhiase aro kitia John the Baptist tai ulase tai laga first keynote address de abinikan mon khorabi de mong lepto anika ko amagan dikhiase aro jisu tai nature tai laga ministry kitia start hose to then the first tai laga mukpra ola kotha ekta do repent for the kingdom of God is near mong lepto kawang angcheng na usher de ase kawang angcheng ngohnang itu anika ko hedu tikhiase hedu gane to no mon khora bole to beshi important ase de bole magan chani ase yede itia moi porai dia do Luke chapter 13 de dai laga chilagan aigana hey Pilat prado Galilei manukhan moraise takhalaga khon logana balidan de hali dise anika ko atande prabhu jisu bra hedo Pilat pra morai dia manukhan tai laga khon logana balidan de hali dia hedo moria manukhan morai dia manukhan do
Dusra Galilean Manukhan Bratakan Pishipa Manukhan Nagi. Tai Hutigana, Aru Ekta Kota Guado, Abini Kambi, Mon Nukorale and the guy Moribo. Number 1. Number 2, Siloam Minar, the Tower of Siloam. Hidu Kira Dante Takan at Tarochun Murish. Hidu Siloam Tower Kira Dante, Siloam Minar Kira Dante at Tarochun Muradu. Dusra Manukhan Bra Pishipa Piabra Takan to Murishinage. Tai Ekta Hudias. Olivi Tai Bra Godo. Nohoy. Hidu Nohoy. Abani can be mon no corale to anegai muribo. Go I do tikiase. Hidogane, unless you repent, you too will perish. Mon no corale to abani can be anega muribo. Plicoasa. Aro Prabhu Chisulaga, Hisokan, Takan Parochon. Hidu can be abani can mon corabite cogana. Chaka the chat and the Takan. Prochar korai tu tikiase. Aro Peter bra Pentecost inde. Taibi anigai prochar korise. Paul missionary bra anigai prochar korise. John hidu bi aniga prochar korise. Kiman Jun isolaga ko hidu so manukan abinikan mon korabi de aniga koa hidu tikiase. Aji kile yade hidu kobole ula. Kale amakan konyak laga problem enoy. Kale simalota kalaga problem enoy. Olebe mon nuk hora lagado universal problem. The same problem is with us. It is a particular community laga problem though. It is a universal problem. This problem which we undergo, the same problem is there in the Tokyo city also. It is also in the London city. Now, African countries stop this. Manukan kili mon nuk hora. It is problem to stop this. Achi kobole kota ekta do we should repent. Monglebe yela wongbong. Therefore, repentance is the absolute condition to salvation. Ek chun mano paritran pabo karni mon khora bole laga kota do kottebe compromise koribole na para alak ubay ekon na thaga laga kota sire. Therefore, repentance is the absolute condition to salvation. Amaga nidu tikiase. Ito gani sorkote chabo anika hole. We cannot enter into heaven by back door. Ajikali Nagalande back door appointment bipishi. Ite tu side door lagabi ula bola se. Kono ba tu roof hangi kana bi ay kana paula se. Nagalande tu ula se. But you cannot enter into heaven by back door. From side door. God probably anika chabole nabaribo hidu. Ito gani amagan no human subtlety will trick God to reach heaven. Manubrahe isor ke chalak nole kiba magic khiligna heaven wangtang cheng ngoilak menok. Wangtang nabongjibo. Tada chabole nabaribo. Ito gani abene kidiabi abene mon nukhra se gole isor ke pakala bonaigena abene wangtang de chabole napare. Unless you repent, all your good deeds and efforts will perish. Mon nukhraile amagan ki phal kam kurulebe amagan harai jabolase. Bible says ekta young man, rich and ruler. Taibra ame paritran pabo nemede ki phal kam kuribo pole hutia ekta tikesa. Ame paritran pabo karne ki kuribo lage pole hutia aro ame paritran pabo karne ki phal kam kuribo lage hutia tuta alakas de tuta alakas. Ame sorkote chabo karne ki kuribo lage kole do mon laga khushnas. Holebe ame sorkote chabo karne ki phal kam kuribo kole do tai laga mon ne dibo khali tai laga poisa dibo gift dibo. Itu aside itu karne tai hutia do ki phal kam kuribo anega ko do
ভাল কাম কৰিলেহে যায় মন নিদিলেবি হ'ব even if he doesn't give his heart it's okay if he does good works he will go position in regard to sin ado mon khora laga meaning to pura puri ekjon mano laga mon to khorai ja aro pap kole tai do itu charinga chai ja aro ki hoy he's sensing personal guilt and helplessness ado mon khora bole type de itu mano to ki bhavana hai aya ami to papi mano aso na he is sensing his own guilt and sin ami to papi mano aso anika bhavana ahaja aro ami to obai nayo I am helpless ki korbo na ami ke kono ba ahege na nokole to ki korbo na eto bhavana ahaja aro iti time eto mano bra apprehension of God's mercy oh ami anika helpless hogena thagilebi ishor laga anugra kawang shipshi ngohnang tai anika janilo kawang shipshi ngohnang ishor laga anugra aseble tai chane aro itu dande a strong desire to escape from sin and voluntary abandonment of it tai anika ito pap charigira pola bole mon chai ame anika thakibole mon nayo ito pap tu charigina chabola ke anika aro last day voluntary abandonment khushi bra pura puri mon bra olaigna ito pap tu phelai de kono mano do pap phelai bole mon na chai do phelai olebi iman olap tu moram thakigina pap phelai ito pap tu khorai ai olebi নিজর খুশি প্রা মন পুরা পুরি হয় কিনা কেতিয়া এই পাপটো ফেলাই দিব তাই হয়েছে এটা তো সদায় দিন কারণে এই পাপটো ছাড়িছে আজি রাতি মই মন খোরা লাগা কন্ডিশন তিনটা এই কবলে মান এই তিনটা এটা কারণে আমার ইয়াতে পুহা মানুষ সব আমি তো নাম্বার 1 দে আছে না নাম্বার 2 দে আছে না Number 3 dasa. Ama nichor sawal hoti bade, question hoti bade, nichor laga monde na. Edo tinta kisim tu kiasa. Ama edo chani lobo lage. Number 1, the intellectual conversion, the intellectual faith, the intellectual element. Chilo ating lakpo. The mental faith. Edo ekta ase de. Kale mokos prahe pisas holbe asol mon pran hoy mokos hedo khali chilo prahe ating lakpu kadalan hagang onam kinaga thake doka aman olap sabode it is a change of view in regard to God sin and self hedo kias তাই ঈশ্বর বি আছে অলপটো মৰম বি আহাই যায় আৰু তাই নিজৰ বি আমিতো পাপী মানুহ আছে এইটো বি জানে আৰু পাপ কোৱাটো আমি কৰেতো সেইটো জানে দে ইয়াতে কিমানজন পঢ়ি কিনে আছে আমিতো পাপিত্ৰা মানুহ আছে পাপ কেতিয়াবাই নকৰে কোন বি নকৰে আমি অলপটো কিবাটো কৰিছে আনিকা ভাৱনা প্ৰায় মাগান ঈশ্বৰ ওচৰতে যাবলৈ মন এইটো বা ইয়াতে চব আহি যাইছে আৰু এইটো নিচিনা মানুহটো sin is recognized as personal guilt এইটো পাপটো দুসৰা মানুহ প্ৰায় কৰি কিনে আমি কি দিয়া নহয় হ'লেও এইটো পাপটো আমি নিজৰে কৰিছে না personal guilt আমি কৰা আছিলো আমি কৰিছিলো এইটো পাপটো দুসরা মানুষ করি কিনা তিয়া নহয় তো
아메도 papi mano asedo. Itu intellectual faith. Chilo ating lakbuk adalan togu ngohnang mo. Anika thakede. Aro tai anika baba tai do. God is holy, who demands righteousness. Isorto papitra. Aro amige tai brado papitra kuriginai thakibi amige mange. God being the holy being, He demands from me to live a holy life. Papitra thakibole amige mange anika. Aro itunisna manodo self is viewed as defiled and helpless. Amedo moila hojido. Safa nairo. Aro itu bra amen nichoto possible no paredo. Anika. Itu khali chilo de Bisas kora manukando anika thake. Such as repentance is known as knowledge of sin. Ita to pap to chanigina ahajashede. Romans 12 or 1:32. The knowledge of sin. Pap to papase pale itu chana ekta to ahaja. Although itu manukan, they know God's righteous judgment that those who practice such things, sins, deserve death. Itu nisana manukando pap kam kurile do muri bole aside norok te chabodo. Itu be pabi aside. Itu be chane. Halebi tai nichor korai no manukan kibi pap kam kurile tai itu ke nukuri bi bole ko bole na pare. Halebi tai korabi thik ase. Ami bi enikai kumchor mano tai bi kumchor mano itu kan thik ase. Enikai Pavana Elijah. Edubra, I get a Bible this about Psalm 51 verse 3. For I know my transgressions and my sin is ever before me. Edu David Bergodo. Ami laga babtu ami jani chide. Alo itu babtu hotai ami ushode ase. Hotai ami ushode ase. Anika mokospra pisas koratan kando anika thake. Aro itu nisana manukan ke ekta for example ekta pachagna papa itu pelli to kon banase chandra to kon banase sitare khan to kon banase ya wanghe na moon star khan kon banase kole pachage Isor pona se kobo. Isor pona nai beli dunno kobo. Isor pona se itu kobo. Kile mana tai to pakala no hoido. He has mental faith. He know at least something. Kibatu chani knas. Itu bai tai anika kobo. Aro Bible de kita sabo ahite to isor laga kotha ase. Aro yete ki shikai kana ase itu to hosa ase. Aro yete Kotha koa Isor ke manile do, pisas hole do, heaven dibi jabo, tai anika koide, heaven de na jabo, no rock nai, tai no kobo, because he has a mental faith. Itu mokos asedo, hunigera asedo, just aido. Holebi tai laga level do, mental faith tadi thake. Aro Isor ke manile do. Tai bra magan salvation pi tibo. Tai itu bi chane. Olebi salvation pana. Olebi chani ke na ase. Bible diki ko itu against the tai kotha no ko. So yes. Anaga ko. For example mo yade. Abine hotai korakam itu ase. Mutu bi hobo. Truck bi hobo. Chor korabi hobo, thukabachi korabi hobo, ki papa se sob yate asa. Holebe moi mutu laga kotha kobo. Example. Hedo nishana manukan kinega thake. Yate mutu asa. Tai chane Nagaland to tri-state. Legally Nagaland to tri-state. Mutu nakawalake.
Taibra kitiabi itu mutu phala side. Ami hitu kha karone ami laga health pi phalo se. Family laga economic pi ekdam phal. Aro society thaki bole bi iman mocha, iman respect di thake. Na family laga economic pi chakra bi ekonai. Pachakan pi phal ki school porai dibo pare. Na tai kitiabi mutu laga phal nugo bodo. Tai chane itu tu kanon dibi thik nai. Society bi dibi thik nai. Family laga economy bi ekdam pia. Pachakan logo bi sabole nabare. Third chakra chakri kuri thake. Aro halaula kisim ulai thake. Aro society eko ami thaka ba taikange eko hohai nokore. Aro ami laga kaubi idado sop pia hojas. Tai chane. Pia assemble chani lebi tai tu necharibo. Khai thakebo. Hitu phalasin kobo. Pia se chading na tai tu kuri thakebo. Kile mane tai laga matha de. Itu mental faith tade. Pia se bele manukan ko tu tai chop chani kana sa. Itu bai tai kitiabi oh shadi kan aigna itu khabi de. Ekdam bhala se. Itu society te kon bhi koi kana ne paro bade. Tai pia se bele chane hole bhi kore. He knows that it is sin. It is not good, but he continues doing it. Itu kori thakyo. Ta itu chari kena chabole na pare. Itu nisana manu khan ke. You search the scripture, for in them you think you have eternal life. And these are they which testify of me. But you are not willing to come to me that you may have life. Abinigan Bible puri thake, study kore thake. Aro yete pisas hole yete ananda jiwan ase bole bi abinigan chani loy. Abinigan chane itu Bible to amilaga kotha koi gna ase. Amilaga sakiti bole ase. Chane hole bi Ananda jiwan pabo karne abinikan abi ushoda ahabole monjor nai. Itu nisana manukan. Pia kam tu itu koribe phala se kitia benu ko. Holebe tai pia se chani gna itu kuri thake ba. Ida for example Oleng ahadamde election ahadamde. Tai mon self condemnation. Tai laga monde nijo laga mokoste. Ameki kore se to thik nai de bele tai nijo ke kirai de. Ta ninda kore. Tai nijo ke tai ninda kore. He or she condemns himself or herself, but he continues doing it. Aro kitia bado kono ba mano aile thamali koribo. Aro kitia bado itu justify koribo le bisista koribo de. Itu nisna mano khan. Itu khali chilo mokos prahe pisas wakan. Kitia be wangdang te chabole na paribo de. Itu kan wangdang te chabole na paribo. Your mental faith will not lead you to heaven. Because you are not qualified, you are not entitled to reach heaven. It was a day. Mental faith. To achiradia magan kushin ekta hoti bole to. Are you in this category? Are you in this status? Where are you tonight? Itu de pohigna asanake. Nijo kushin hoti bede. Second point there, the emotional element. Pom kota de, amang kota de, mongte lappa. Koja khande olap tu pujo paro mongte, mongka,
홀레비 뭐 Konyak 거다데 놓고 emotional element 도 끼네가 타게 이때도 number 1, 2, 3 하세 이때 number 1 라가도 아마 혼이 바시 이때 number 2도 히두 브라도 타이도 police 간 나이크 액타 바이 타게나 아로 두이다 바니신 오셔르나 올랍도 우티셔 타이게 올랍 seriousness도 아하셔 이때 얘들 모두 하세 number 1도 아세 사야세 비아서 골레비 고리 팔아서 블레 누고이 비아서 거기나 가이 타게 이때 차리가 난지 이때도 비아서 자닐레비 사보 가보 사보 가보 나 다이렉트 사이가 하지르나 다이렉트 사이가 하지 이때 number 2도 얘대세 홀레비 다이도 다이렉트 니사 이때도 아니가 오셔 이발레 살레 티키보 어로 아니가 가라오셔 이발레 티키보 이때도 다이 올라 프로모션 되시나 얘대브라 야도 우티셔 이도 니시나 마노칸도 기내가 타게 It is a change of feeling, sorrow for sin, desire for burden. Ito, aya, maybe, nukuri boleh laga kam kuri disyo, na? Ami koratu tik nayo, maybe man piyamanu nagi, nukuri boleh bi pap kam kuri na chay, na? Itu karena taiki pap kam kuri yate. তাই অলপটো মন বিয়া পাই যায় আমি বি কিলে কৰিছো মতো নখাবি কৈছে নখাব বলে চেষ্টা কৰিলে বি অলেং আহাদেনতে সাথী খান বা মাতিলে তো খাবি আজি তো অলেং আছে দিবা খাবি গলে খাই যায় আৰু কেতিয়াবাতো একদম পবিত্ৰ মানুহ নিচিনা স্বৰ্গতৰ নিচিনা থাকিলে বি আৰু ইলেকশ্যন আহিলে আৰু সাধাৰণ নিচিনা বি হৈ যায় না এইটো নিচিনা নিজৰ লগা পাপ কাৰণে মন দুখ পায় হলেবি কিতিয়া খুশি লাগাতে না যাব এইটো মন দুখ পাই ছাড়িকেনে আৰু এইটো নিচিনা চাই যাব এইটো নিচিনা থাকে সেইটো কাৰণে তাই desire for burden আয়া ঈশ্বৰৰ পৰা আমিকে পাপ ক্ষমা কৰি দিলে কিমান ভাল হ'ব না আমিকে পৰিত্ৰাণ দিলে কিমান ভাল হ'ব না না itu salvation tu panai tu, halebi pabole mon, halebi kinega korina pabona, tahi tu mon tu. He feels sorrow that I have sinned against God. Isor pirote ami pap paise bele tai mon pikai. Olap tu mon pia pai, halebi korana ide, mon korana. Halebi number 1 intellectual element bra emotional element da ahatu olap improve was de. 아니가 itu karena Aceh National Revival 아래 이솔 나가 나비 가보 they will sing songs hymns 아로 프라타나비 조브라 거르보 아로 아게 데 파비트라 마노 니시나 아게 데비 베라이 타기보 কোনোবা মানুহ দিলে একদম সাবা সাপি মানুহ নিচিনা বি দেখাইব না এইটো স্কিল লেভেলটো আনিগা আছে কেলে মানে he is or she is on the halfway 아타라 스타드 아즈로 히투 프라 타이 예데 우티자 예데 봉자나 예데 아스 아타라 스타드 해도 간에 인도네시아 마누가 they are both emotional both to do good as well as bad 비야 고리볼에 단데 비야비 고리보 팔 고리볼에 단데 비야 팔비 고리보 일렉션 아일레 사단 호자보 리바이벌 아일레 설고도 호자보 나 설고도 왕당 성능 발란 쇼나가 왕당 성능 발란 기 the revival 야완데 도게 ngolak election paike ma to kasi 사단 बनाइ দিব কেলে মানে mokos pisaswa itu bi par hokna yete pungji jasa second step pungji Holibi tai asol tu huana de, asol tu huana. Itu berai, tai laga mon de tu cuy cola nesena koram. Norok tu cabule bi mon nai, sorgot tu cabule mon. Holibi tai ke tania pisya se, arokot tu cabo tai nejane. Holibi tai laga mon tu pisi mon tu.
hilahili. He becomes very stable, unstable. Anika. They camouflage like angels at times and like devils at times. Kita baru sorgodot kanisina, wangtang songneng balan, to itu kanisina, tailaga color do change hobo. Kita baru satan nisina bi color change hobo. Na, cemelon ko ito na, ekta insect asur na, mati de puhile mati color. Pata de puhile pata laga color, kas tu uthile kas laga color. Na, itu nisina thake, itu second step tu thak. Oleh na, number 1 brother, number 2 tai pishi montuk te, tai pishi montuk. Kita apa tu, circle laga kothabi, ekdam serious pra aja, norok laga kothabi aja. Oleh be ami kini ka pasibona, ya terba kini ka olai kena chabona itu. Anika montuk pai kena thaki bo oleh be, they soon forget what he profess and backslide. Kita apa tu akide chabon isina phabi, mon de icha, chabole mon, oleh be aro back kurina jaija. Itu tu da macho de thaki de. Paul bra Galatians kallogot kodo, hoping with you, oh foolish Galatians, are you so foolish? Having begun in the spirit, are you now being made perfect by the flesh? Hey, pakla Galatian. Abini kallogot kom pra chatu kuri disha. Abini kan iman pakla lagi. Atma pra suru hoy kena ite tu mangso laga khushi bale chai ase naki. Paul pra Galatia khanlogot koi dia hitu ase de. Itu nisna. Itu emotional level de thaga khando. Achi lagi se gole akide aibo. Aro kitia ba piatin aile aro ibale pek kurina ahejo. Hitu kane hitu laga hitu nisna Christian khanlogot Mosom pia hole pia, mosom phal hole phal. Na? Mosom pia tentu tahe sopra pia. Mosom phal hoise hole tahe sopra phal. Kile mane tahe nichor camouflage kori do. Change, olda change kori thake do na. Itu ase. Itu kane isor laga kotha. Isor laga baikho. Tate ki ase. Itu bi pisah senisena, kanabi kabo, pratana bi korbo, tan bi tibo, iso church laga kiba kama se lola tahe poila tau thuri kena coba, holebi asol mal arupana, asol wangtang pungci boleh laga mal tu arupana, aneka pish manu aside. Prabhu Jisu bra parable koa kota de. Tai ekchun mano pichun hisi kena jas. Kono bado kata machote kirise. Kono bado pathor opor de kirise. Kono bado rasta de kire. Holebi itu bhitor de. Itu nisina mano khando pathor opor de gira pichun nisina hase. Itu hase de. Kiribo yede Koram hoa brai cholti pichuntu ulai jabo holebi tangor ho bole yade mol eko de thakang nui sukija. Itu asile exactly. Itu nisina manukan. Itu emotional level de thaka manukan anega thake. Lona? Itu asa. Aro yade isor bra John chapter 5 verse 35 de. Johan do jolai gena thaka landin lamb na London, itu nisna ase. Aro tai brahe American ke chutti diya se, light diya se. Aro ek time karone abine tu tai laga chutti, tai laga light te khushi hoy gana enjoy kori se. Itu Prabhu Jisu bra John laga life loy gana nega ko ase. Ita ki ase? Achi jama koribo. Speaker hai se. Aro
counselor can be I just achitu revival as manukan itu environment chonam chama kora karne abini tu idea tu John laga light enjoy kore asiro na John laga light enjoy kore as kile apna nature light nai nature laga jiwan te jiuti nai Prabhu Jisu pra ko itu asite Assamese ko thade book ko English the moth itu butterfly ni sina rati tube light te ahigna khili thake do na itu logot book ko tai nicho laga khaude light nai anuka khili thaka homode phat light chaise gole chaigna wall day boibo or whole night jade thakabo kali morning bin nu thikna tai do tate thakebo Olivia mga kita chukno Assamese ki Konyak han kina ko fireflies na insect ekta uri kina jano na tai nature de light asiro na amar phom khan to onya sang ko Konyak han kina ko inna jana itu nature laga ko bra light olai da uri chai do na itu chukno aside Tai laga kau de itu jiuti na light na. Itu karena itu nisna emotional faith thaka mano khantu book nisna aside. Kile mane tai laga life te pavitra anma ahanai. Pavitra anma bra kam koranai. Tai asol mon koranai. Iso laga anma lu anai. Itu karena tai laga life te tai laga jiwan de itu light na. It is a partial and temporary acceptance of truth. Athati. Iso laga kotha to athati loise. Aro itu to temporary as a permanent nohoy. Na? Permanent nohoy. Biswas nisina. Manukhan to kobo. Oh, itu to phal manu ase. Amaka laga church te tai to bishi active ase. Na? Manu brother dika kobo to. Holobi phito de khali an ma bale to khali manukhan to phal nam tidibo tai laga kotha to phal ase kobo tai nisina phal manu to nai kobo holobi an ma bale thai to zero phal manukhan na phal manukhan mon khora bole pisita noi de Pia khando pia se kole pia nisina chagna ani muri jabo holebe pia khan mon khora se ko ta khando pishi asol asli laga manu hoja holebe phal manu khan mon khora bole pishita sale eko pia ne dikbo holebe Japan khalaga porna nisan nisina kojal khana polruga evalebi matha ase thila hoise olebi nikiri itu nisina thagero Hello karne amahana itu emotional level de bisas korakan itu bi sorkoten ne jabode Asol arupana. Isor laga mon de ki bhabe ase hidu pungchana. You haven't read the mind of Christ. You don't know the mind of Christ. Krishna laga mon ne jane. Moi hodai hidu kahani koi daga. Ekchun manobra pili na nikuni. Itu ke mano ahale cha ti bole training ti dise. Aro posi mano kan sop itu pilih itu kira kan mano kan ahale cha de trade kap halibo chagna nika ti thake. Ekdam chalak mano ekjon hidu huni kana ha
Itu pilih ke ami tes kurbo kena. Ekta choha loy kena pakete haling na cah. Itu pilih itu cha ti boleh manukan ron puya se. Anika cha dan itu choha ke tai chari desa. Itu tiga kena tai itu choha ke khitai kena cah se. Aro cha tu sob phelai desa floor te. Kili mane ekta pilih choha ke khita boleh tu tai laga khonde asuro. Tai laga khonde asa. Tai laga niyom by his own instinct, natural instinct, she has to chase after the rat, mice. Itu choha khita boleh tu tai laga khonde asa. Ama baba bi itu korik na asa. Oleh manu ke jati boleh tu tai laga khonde na itu. She learned by training only. Na, manu ke jati boleh tu tai laga instinct, natural instinct na. Oleh shikai dia berai itu Korea sa. Itu kan itu emotional level tu thaga manu kan na. Itu thagi deh. Isor nisena ek koribo, pihak tindaro satan nisena ek koribo. Choa kini ka chadu sob floor te phelai na choa khita itu nisena obode. Beshi manu, amar naga manu kan naga Christian kan, Konyak holebi, phom holebi, chang sangtam ki chat holebi, advance backward itu noy de, anma bale itu noy de, amagan backward kan bi age di jobo bare, advance kane back bi hobo bare de, beshi manu itu problem de asite. Majority of naga Christians are in this category. Ketiabe isor laga kotha de aputi nukuribo, church laga kamde aputi nukuribo, pavitra anma laga kamde aputi nukuribo, holebi asol tu huana, ki pabole hoka se tu pana, anma brakinika loi chai se tu phalka puchana. You haven't read the mind of Christ. You don't know the mind of Christ. Isor laga mon na jane. You don't come under the control of the Holy Spirit. Papitra and Malaga control is Peter de Ahana. Hidunisna Manu Campe Shiasede. Achi yate Ahagana Takagan. Where are you now? Number one, there's not. Number two, there's majority of the Christian. Naga Christian number two there's today. Number one bin iman na. Number two. Number two. Emotional. We are very emotional. Of course, emotion to lage de. Emotion na thakle no. Holebi itu level de thaki choice kole to khatra ase de. Danger. Itu chari kana jam koribo lage. Such kind of repentance is not genuine, and he or she cannot go to heaven. Sorkote jabole na paribo. Itu tangor kota. You ask yourself, apne nichor sawal hodi sabedo, ami kod ase itu sawal hodi bodo. You question yourself. Ami kiniga aneka kobo pare. I know something. I have something. Kiba asero ami laga hate. Isoba aneka puchai dia kiba asero. Itu ba manu ko kobo pare do. Ami experience no le kiniga kobo na. Khala do nijor na khaigena manu ko di bola. Anma laga lisittu nijor phorta khaigena manu ko kobo lage de. Itu aside. Nijor pet phorta na khaigena phok lagena manu ko kobo le de tiktar aside. They long for heaven and afraid of hell, but no real repentance. Sorkote jabole to mon. Hitoi phabi thake.
Aro norok te bishi phoi khai. Holebe asol mon khoranai. Na? Ish mano itu aside. Itu kan itu level bra olagana chabo lage. You should free from this cocoon of emotional faith. Itu bra olabo lage. Number 3, last. The volitional element, volitional faith, volitional conversion. Monto olapi lukaigana na thagna pura puri na. It is a complete change of will and disposition. Abani poila ki jagade thagese itu pura charigana. Abani laga monto pura puri Prabhu Jisu ke di dia. It is a complete change of your will and disposition. It was. It is an inward turning from sin. Mon pito brai. Nijo laga papra mon khuragna ha. The inward turning from sin. Olapi luka lukina. Olapi reserve hogana ami pishite use korwa. Itu nai. Pura monti bolage. It is an outgrowth of the former two. It is na. Itu third stage pungjibo garne. Ami itu hitu nai. Holibi hitu pungjise itu nohai. Ami hitu yate utise. Or hitu tuitatu nai. Kali yate utise itu bi nohai de. Because ekjon mano ekdam mon khorai se pole kole hitu bi lage, itu bi lage, itu bi lage. Because you cannot repent from your sin without your consciousness. Mokos na thakina mon khorabol na paribo. Aro second the emotional level. Abini laga mon de ichha ekta na thakale mon khorabol na paribo. Itu kane mokos bi lage. Abini laga mon ichha bi lage. Aro mon pura puri khora itu lage de. You need 3. All of these 3. Tinta bi lage. Holibina. Ame ekta kobo. Mon khoraigana ahadu. Shal cha hesab, omor pishi cha hesab, promotion no de. Yate bra yate utibo yate bra yate uti hidu no de. It is not a promotional system. Action mano ishor ke nachane ki na thake ki na. Achi aisha, I cannot type mon pura puri ishor ke tisi gole. He can achieve. She can achieve all the 3 at the same time. Simultaneously, he or she can experience all the 3. Hosabra. Mon khorashe gole. Ek time de du tinda bi paicha. De. Do asa. Edu kane mon khorado promotional system no de. Ole bi tinda bi lage. Ame hidu na hidu paise. Hidu na hidu paise. Hidu no. Tinda bi lage. Holibi kunoba manudu na. Pishi asti bra iso chani gana ahe. Itu biasa. This is the exceptional case. Yede thagibo, kisiman sal thagibo, pishi te tailaga mota nole, tailaga maiki bra pishi hala kora bra ami laga mota nole, ami laga maiki man kotha kore ami bi ite to all of serious hoba. Na yede utiba. Just le chai chapi na kilin ne chai kilin. Eniga gobre, hey, ito man, amar maiki bra ko se mota bra ko ami chabo lage. Eniga chada ndu tai kiba tu nutun tu puchi loy, huni loy. Oro monde all up to interest ulai jai na, itu level de. Yede thakigna me morisha, yede thakigna me morisha. Naga mano ka pishi yede thakigna morisha, yede uthigna morisha. Oro yede uthado pishi komti ase de shortcut to charo. It was. Aro last day. Ishor moram bra. Tai laga anno gra bra he. Tai yate pukjibo pare. Holibe itu nurukibide. It doesn't happen to everyone. So manoge itu nuklai de. Exceptional case de kono ba. Asti pujigna aigna he ishor lo.
Halabi isor laga kotha bagado amakan ek time te itu tindabi pailo. Itu tan no de. It is not difficult. Tinda kor karne ami number 1 paise, 2 paise, 3 paise tu no. Abini laga asol mon koraz kole you can get all these three at the same time. Simultaneously, the God of the Holy Spirit will give you all these three. No? Pavitra Atma Rai abini ke hidu tibo. Hidu karne kitya mano itu tinda bi pai chai tai tu atma de thake. Kile mane tai tinda bi pai kena thaka karne tai itya tu ishor laga pacha hoi jase. Sata laga pacha no. Ishor laga pacha hoi jase. Norok te chabole chukhiyo thakado itya tu sorko te chabole chukhi ho jase. Take pai jase. Na? Itu aside. Itu karne ami tu montu khoraise holebi pisas tu iman nai. Itu bi no. Ami tu pisas tu ase holebi montu bhalke khora nai. Itu bi no. Asol pra abene mon khoraise kole abene logot pisas pese. Because the faith and repentance are like two faces of the same coin. Ekta coin de ekta side te Ashoka, ekta side te number 1. It is the 1 rupee coin. Ado Ashoka mosai dishe kole it is ek toka no hai. Khali number ekta thaka bra it ek toka no hai. Abane itu ek number 1 mosai dishe kole khali Ashoka thaka it ek toka no hai de. To be 1 rupee, there should be number 1 and Ashoka on both sides. To that side te Ashoka thakibo lage, ekta side te number thakibo lage. Itu karne faith and repentance, mon khora aro pisasu, it is like two faces of the same coin. Itu asade, amakan itu chani lobo lage. Ekta insect ase na, alag manukhan ba alag koi. Kok cheng cheng bi ko na ba koi, kok cheng cheng bi koi, kok sang bi koi. Nicho hona sabte. Itu beetle, na? The singing beetle. Student kan bercanda. Itu tu. Kok pitai kobo, sang pitai kobo. Same time tu labo. Itu kan pisas hoa. Aromon korado itu tu tadu ekiasere. At the moment you repent from your sin, you have faith. Mon kora loge abini pisas ase. Itu kan itu kok cheng ni senasa. Kok pi abini loge ase cheng ko boleh abini laga life te ase. Itu kan repentance is a turning of soul from sin. Mon kora kena hado papra nicho laga atma kora kena ah. Faith is a turning of soul to God. Abini pisas wado, abini laga anma to isor phalecha. Na? Itu asero. Faith and repentance. Asirati. Amakan nicho laga maiki bi yat no korebe. Nicho laga mota bi yat no korebe. Pachakan bi yat no korebe. Pachakan bi ama baba yat no korebe. Nichor laga mon de cushion hoti bede. Lord, where am I tonight? Achirati ami kodasir. Number 1 to thakikina phal krishna ase kokna pera ase na. Number 2 to uthikina ami to hoise. Ami to itya muri lebi sorkote jabo dika phabingna ar holebi asol maldu panai. Asli maldu panai. Anega pera ase na kinika. Isologa to hoti budo. You search yourself. You try to find out yourself. Abani ko na se pisarik na olabido. Are we ready to do that? Itu hudi bole tayar ase. Yadi kiman chun chama korina. Tayar ase. Are you willing to do that? Itu korobole icha khushi ase.
नरक तेदो एक बार भी ईश्वर का कथा नुहिने का चाहन और बेसी बार होने का चाहन नरक तेदो अलग अलग कंपार्टमेंट दे जाबोदे होने का चाहन सब प्रपिया जगह दे जाबोदे there is degrees in hell नरक ते डिग्री आसे दे कंपार्टमेंट अलग अलग आसे हसा ईश्वर बरा हसा बरा कौन कंपार्टमेंट दे जाबो लागे ताते पठाई दिबो और ताते एडजस्टमेंट एको नाय ताई नंबर 1 दे जाबो लागे ओलेबी ओलब ताई किबा निसिना फाइल टिकी आसे इटु बाय नंबर 2 दे पठाइबो इटु नाय सब बरा बिया दे जागा जाबोले ताई तो हक आसे ओलेबी नंबर 2 दे आनी दिबो इटु बे नाय the just God will send you to hell by His own justice. It was there. There are degrees in hell. Alak degrees ito. Amagando Hindu Muslim bra takhan chola chakate norna amagan pia laga chakate jabode amagan pishi huni gina mon nokhorai gina norok te chaise kole amagan pia chakate jabo. Ito torture koribo paribo. Can you endure that kind of suffering? Torture koribo paribo. Ito tangol question aside. The great question of life. Where are you going? Yadi bra ko jase. Abni laga future ki ase kini ka tayar korigna thaki ase. Ami itia murile bi sorkorti chabobole abini ka 100% sure hoigna ase na nai. Ta assurance paise ito. Ito tangol question asiro. Sob manong the question hoti bide. Revival de kote. Revival chai na more than 40 years hoise. Anega bera dande. Beshi kala boka manokan kisim tikise. Isoran mawena manoko lok pale. Ek par tai laga chehra de saile. Hidu mano du aniga se bole chani bole pai. Kile mana atma bra sikai de. Pal manu nisina tikile bi tai to olap kiba asite itu bi chani bole chani lo. ईश्वर प्राय दो दिखाई दे और यादे आशीर्वादी आएगा था का तो नंबर 1 दे दो नहीं दे और भी नंबर 2 दे पेश है नंबर 3 भी ऐसे और भी कम दिया से नंबर 2 दे पेश है दे नंबर 2 कैटेगरी दे पेश है और नागामानु का ना मेच्योरिटी तो नंबर 2 Hidu kane achirati. Abra nichor atma logode. Isor logode. Lord, where am I? I want to find out myself. Where am I standing? If I die tonight, where will I go? Achirati murisikole amiko chabo. Can I be able to reach heaven? Sorkot pongchibo paribo. Or I will end up in the most unwanted place called hell. Ami kushi nohua jaga. Ami kitiabe nalagia jaga norok pokjibonagi. Somano the question hoti bolagede. Any moment I die, I am going to heaven. Kitiab moriwa amedo sorgote chaisade. I know 100% where I am going after I die. Ami morabisir ko cha ami chane. Itu karena norok tu ami karena nai. Ne thaka nisina hoise. Ne bana nisina hoise. That kind of assurance. Itu nisina. Yaha ajo de mong de bongbom. Mong de ongbu. Togi bu ngola gongbong. Yaha ajo ya yang mong de chak bongbu togi bu ngola gongbong. No?
Tu asiro. Tu itu ni lagi kena ki khushi ba pera bona. Asif khushi ba pera je kali tu norok te cai coba ki obona. Itu dunia deh na. Tokpi temporary, sokpi temporary asire. Tu tapi temporary. Last hodai karne no. Sampoti bhi ek bar karne ni. Tukhe avana thaga bhi ek bar karne. Permanent no hoy. Temporary. Hale bhi. Abne ईश्वर के तेग लोग ना सरकोते चाहे कोले इधर तो अनंत जीवन तदेसा और ईश्वर को लोग ना बाइक ना नरोकते चाहे कोले यदि भी होताई everlasting death असरो होताई कारण मुरिया चका असरो ना हिदू असा हिदू का नहीं अमागन आजी अमागन लगा theme दे living in the end times. खत्म होबले दिन हेक दिन दे थाके ऐसा अंतिम दिन दे मगन थाके ऐसा अन माते prepare कोरी से कोले तैयार कोरी ना आसे कोले अंतिम दिन तो किती आये वो मगन निचने होले बे आये बोला ऐसा it is coming. 이거나 막아는 prepare कोरी थाके बोला केरो मानो कानो ना ईश्वर नबुजीगना चाहे नाला नंग तेमंगो या हेम्बा तोगी लोग नंगो ना कानादु कायदो साथी भाई का अपनी तैयार कोरिगना थाकी भी होले निचोडो तैयार ना तो मिसा आसरो You must be very careful what you sing. Ki kana ka je dubi pishi hoise korbola ke. Amagan the Lord's Spirit na. Our Father, amakolo moram kora pitri Ishor. Abine sorkote kinega thake je itu nishana dunia debi koribe. Abine laga rajo ahaja be nang angjeng paigai. Na Konyak kota de negara nang angjeng paigai. तो मोन भी खोरा नहीं ईश्वर को तो नंगाम जंग पे गए अब इन्हें आह जब कोई ऐसे रो जो आह ले किरगा कोरिबो नंगाम जंग पे गए अनिका कोई कना अब इन्हें तो तैयार ना तीन ऐसे रो नमाती भी ना इनका रो तैयार कोरना माती भी ना तो ऐसे दे we are consciously unconsciously intentionally and unintentionally we call God's kingdom to come whereas we are not prepared Tayarna Matthias Hilugan Achirati Yele kiman pisosi manukan ahiganase Kawang shipsi Abini numuri gana thaka tende kawang shipsi ma ngonambo holebe muri se gole itu shipsi to khatam you will not get any grace any anugrah any grace beyond your grave hidu karne Itu graveyard ten na cha ke de mangjong konyak kota de mangjong phombi to ki na bo Itu mangjong ten na cha ke de ni chor tayar ghurbo lage de itu ni chor tayar ghurbo lage apne hosabra mon khorishana na mon khoragena asana na hosabra ami itya mori lebi sarkorte chabo bole apne laga mon te Kom baigana asanana, puchi baigana asanana. Itu tangor cushion asite, tangor cushion. Itu kan makan aja sop prasana kuru, nico puha jaga de prasana kuru. Kon laga
life bi na ba bi mai ki bi chari bi mota bi chari bi pachakan bi chari nijo yede kiman pui guna se Prabhu yungan ba tia to amongonang bo to amongonang Ami nijo ke pisari bo Lord help me to find out where I am now Ami koda se Prabhu Ami nijo pisari guna pabole tibi Anika प्रार्थना करबो दे निका प्रार्थना करबो किमा लंबा प्रार्थना करबोले मोनासे गरिबे काउंसलर खानासे ताखानी हेल्प करि दिबो अमागन सब प्रार्थना करिना खतम दे अमार अखुं ओइबा ताइब्राहे प्रार्थना करिना आमेन करिना इतो करचातो क्लोज करबो इतो गाने Achi rati ki kotha honi sa. Hito abne laga monde kushin hoti bide. Ito abne ito to react koribo lage. Ami kia se ito react koribo lage. Ito kana makan sob prathana koribo de. Come on, let us pray. Ang iyan yung pagkawang Araw ng rabagay ang iba smay mo ba Ang kawang po niya ay Matandagi Wanang iyak ko ng uhin ang mga Wanyoy ayan mo ganun makasundagi Wanang Wanang kawang ng yahan ang ayoy Yahay ang niyalak na Wala dyan ay mong sarang ng kulang ba Wala nang nangang mayakay Wala nang nangang mayakay Nakaya lang kung mabuhay ng bayong ang matawa. Ano ba yung anyayin na kaya? Ang kunjing nga. Ang iba ng mga kaya laksina ng laksina. Yung po tayo ng bili, ng mga surge. Nang dami ng pangway. Orang ko ang yan ng mga nakasatay. Ano ang buhay man ng mga katama. Ano nang natsakaya ng mga transkay. Nang buhay man ng mga katama. Nang siya mga buhay. Yawan ito ang siya yan. Ang tao ng mga bibitin na sa pangkakawang away. Ano ba niya mga nangyayanikiya? Ano ba niya yung ayaw mo na yun, ano yun, ayan mo niya yung tao. Yan, sabi sa mga yung kinatim na tayo ng kasi kami. Orang ka mga pinsunang nakaduman yung ang sabihin ka lang ng matsari yung mga daw ba ng mga yan na ang ulo. Hallelujah, wang nagkawan ng chenda ng atsaw Jinda teman bik umu atau batairim wana ucapim jatuh mana asorang nang muhim manam yang tanpa wana kawang oiban nang raban nang sausan pakaya angiba yungan pak teman ayan yu ayan yamya sa angiba teman da yu ambukan mama angunanggi yu ya hayam ya yu kum yam ya lasa wana kau nang fatam bu ngau kyang yungan pak kasa nang min mas hatu pak ngau kyang
Yung adon speaker ka rollen mga tamnang wala yuyu ya hayu mutang yuyu ayan yam ni yalak na ati ko na teman ya kay. Wana ka ayan teman ato ba? Regal ka kaya ako mangurang ako mo yung ato ba? Follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Yung so mula na yan buok lang. Uy, si Bayo kay uy, yung so na yang mayan buok lang. Lời